bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukuthi ukhalatha senikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina kuveza ukuthi ungakhuma lo bathi ilast bona amagumede mhlawumbe ukuthi usemusha like azo cela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu enazi indaba ezona ezisematheni indaba esithinto lapha igcwalisa ukuthi picnic okuyimicimbi ohlelo lapha na ukhuzana indlamlenze iyakampungosi la qinisekise khona ukuthi lapha ngokuqashwa kwabaculi bamaskandi kuzobhekwa i-top 10 eyabaculi abalandelwa kakhulu lapha enkundleni yokuxhumana eyaziwa ngo-Facebook. Abantu abaningi phela esebaqale lapha ukuveza lapha abantu okuyibona bahamba phambili lapha emakhasini aka-Facebook. Kwivida namhlanje ngifuna nami sibheke abaculi okuyibona abayishumi abahamba phambili lapha ngale ukuthi esipholisa amaseko lapha ke siqale kuyena kumuntu ohamba phambili lapha ngokulandelwa ku-Facebook. Ngifuna nje ukuthi lento siyenze mhlawumbe noma esiqale ngemuva ukuze unumber 1 sizobona lapha ukuthi ubani okunguyena ongunumber 1. Unumber 10 wethu esiphethe lapha insizwa unavigator umfoka Gcwensa kanti yena lapha ushayela ngama-followers awu-222,000 okuyibona abantu abamlandela lapha ekhasini lakhe ku-Facebook. Bese kuthi unumber 9 lapha siphethe insizwa umdumazi igeza lendalo umfoka Mhlongana yena lapha ushaya ngama-followers awu-250,000 followers lapha. Unumber 30 wethu lapha kuyena umuntu olandelwa kakhulu lapha insizwa yale kwaceza umzukulu insizwa edume ngokushaya impela ama-hit yena lapha ushaya ngama-followers awu-285 followers lapha. Bese kuthi unumber 7 wethu esiphethe insizwa ihoboshe bathi unjoko umfoka Mbambo lapha bathi uThembelihle bathi uyamazi uThembelihle bafethu yena ushaya ngama-followers awu-339,000 followers. Kanti-ke unumber 6 wethu insizwa lapha uCevuzile ushaya lapha ngama-followers awu-348,000 followers. Kanti-ke futhi unumber 5 wethu lapha esiphethe insizwa inkosi yamagcokama lapha bathi GSG geza sebegezile bathi gibela sebegelele lapha shaya ngama-followers awu-376,000 followers. Kanti-ke lapha unumber 4 wethu uyena lapha insizwa imfeze emnyama ekhwifise kude lapha ishaya ngama-followers awu-412,000 lapha. Kanti-ke futhi unumber 3 wethu iyona insizwa lapha bathi umaphathe efika bathi udima kahle lapha umfoka Nkosi ushaya ngama-followers awu-476,000 lapha. Kanti-ke futhi unumber 2 lapha yona insizwa untencane umfoka Zondi lapha ushaya ngama-followers awu-561,000 lapha. Futhi unumber 1 wethu iyona insizwa umthandeni umfoka Manqele lapha ngama-followers awu-588. Siyazi ukuthi yena umuntu ohamba phambili ngama-followers lapha iyona indlamlenze umfoka Mpungose ngama-followers awu-1.8 million followers. Kodwa-ke ngenxa yokuthi ukhuzane uyena ohlela lo mcimbi asikwazi ukuthi simfake ohlwini labantu okuyibona abazoqasha ngoba vele uyingxenye yalo mcimbi lona. Ngakho ngithe kule video asimeqa lapha indlamlenze umfoka Mpungose ngoba lo mcimbi vele uhlelwa uyena lapha uhlela yona i-IGP. Mhlawumbe ekuthini kwakho ukuphawula ngale line up ungenzeka nathi ekhona Thema Sibheka lapha basala ngaphandle ngenxa yobuningi babacula kamaskandi mhlawumbe khona omunye omaziyo onama-followers amaningi ahlale futhi ku-comment section. So lokhu impela esibe njalo sami ukuthi impela silungise le ndaba ngathi wethu izona indaba ezihamba phambili namhlanje kwesisenkezo. Mhlawumbe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba hlala lapha ku-comment section sidingide le ndaba. Ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Niphathe kahle nibe nosuku olumnandi nithanda khona.